Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Allah Talam'nın ulu atı menen baştayız. Oşol ulu Allah Talam'nın meremi, arayımı, keçirimi, jana berekesi жалпы musulman bir tuğandarımız menen birge bolsun. Alhamdulillah, İman Amanat Konu'nun Kayrımdılık Fondu uşul elibиз менен ар дайым ушундай жакшы жаңылыктар менен бөлүшөт. Бүгүн дагы сиздер менен жакшы жаңылыкты бөлүшүп турабыз. Alhamdulillah, Аллах Тааламдын мээримдүүлүгү, арайымдуулугу, Аллах Тааламдын фазлы карамы менен ошонун катарында жүрөгү мээримге толгон боорукер, жакшылык кылып чарчабаган, ихсан берип сүйүнгөн, жакшылык кылып сүйүнгөн биздин мусулман туугандарыбыз себеп болуп, ошол Кызыл Кыя шаарында ыйык диний окуу борбору ачылып отурат. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Radyo sözümüzü çok iş olmasın, işte iş olmasın. Ulu Allah Teala'nın ulu adıyla başlayız. Varlığımızın başımızda biriktirip durgan Allah Teala'ma kesin maktalar. Sizi biz için kündüzünleri, ruhları işin için ibadat kılgan, sizimizge dua kılgan, sünnetli Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a selamlar olsun. Varlığımızda bugünkü Kızıl Kıya şahrında asıl жатқан діни оқу борборына барыңыздар. Үшеумізге айырылғасын қадамыңыздарға Аллах Тағала разы болып, бүгінгі бірлеріңіздерді Аллах Тағала бейіші бірлеріңізден құрған болсын. Әрбір жақсылықтың себепкерлері болады ушул діни оқу борборының ашылышындағы себепкер болған, жүрегі мейірімді тұрған арайымдың борке жақсылық қылып сүйінген, күнде Аллах Тағала берген ырысқыдан Аллах жолбаса тұрған мұсылман туғандарымыз бар. Ошол мусулман туғандарыбызга ушул убакыттан пайдаланып менен ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерге сыйлап келген конокторду Аллах Таалам бейиш сыйлыктар менен сыйласын. Үй-бүлөңүздөрдөн кыяматка чейин алым уламалар, хафиз хафизалар, кары карыялар, улуу заттар, инсандар, элин аттаган, элин чатпаган, элин кыйынчылыкта таштабаган, элдин керегине жараган, элдин ишеничин актаган, элдин үмүтүн актаган, жетим кесирлердин башын сылаган, ыйлагандарды союткан, көрбөгөндөрдү күндөргөн. Ар бир инсан туура жолдо жашап, бул жалган жуфту өзүнүн ордунда үйлүү болушуна себепкер болуп турган. Ушундай бир жакшы инсандар, улуу залдар инсандар чыксын. Ар бириңиздердин үй-бүлөңүздөрдө Аллах Таалам улуу Фирдавс бейиши тууралуу орун берген болсун. Баарыңыздарды Аллах Таалам өзүнүн эң бир сүйкүмдүү бенделери катарына кошкон болсун. Ошонун катарында Аллах Тааланын сүйкүмдүү пайгамбары Мухаммад алейхисаламдын эң бир сүйкүмдүү үммөттөрүнөн кылган болсун. Келген кадамыңыздар Аллах Таалага жакындатсын, бейишке
orundasın. Uşun жерге suyu düşmeye geldiğinizde uşunun bereketinin Allah Teala sizlerge dağı beyiş kiyimlerini giyinsin. Beyiş tamaklarını versin. Allah Teala kıyametinde peygamberler menen, sahabalar menen sorak soraksız birinçilerden bu beyiş getirmeyi Allah Teala nasip kılmamızın.